Kethita wa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio utuku mundi ni Purity Richard na umundi ni tariki 26 mweri wa mugwanja mwaka wa 2021 indi mbere kiri Nteto itukubangirite utuku wa umundi. Ubunge wa Karachi Central Mweti Rivondo akanago kwa Jumanne kiumia gicite. CS wa Uganda kuga jumbe majibuti makariunga Meru na yone nyamita yurite Ministry ya Urimi utariri utumiri wambia chiamira. Mporo wa bori kuriunga chuka madhingatanite na CS Munya na ameneria Governor Njoki. Umundi twakuretera ishunchigia kairi kierugono rwa mwanya rwa mpanga ya ciana cia ciari. Central Krimangushine na nirite na kuga mubunge wa Karasha wa gichuko kiu Gideon Mweti iria akethirwa kinogo kwa Jumanne ya imenti kuma mwaka wa 2013 mwakani wa 2017 na akethirwa kithikwa muchie kwawe na kuringana na abu mubunge uyu wa Thaa augite maromba na kinyagia mibango na ithite na mbere muchi kwawe mushi wa Nairobi kagitanio kyo akiaria na menerete mama kwithirwa makibaka ritware mututigi ntaka na auga matibatire kwithirwa makiruthaga abu. Akirita ntumiri ya kuborere gikuku Gideon Mweti iria uria wari mujumbe wa Imende Central katikati ka mwaka wa 2013 na 2017 na rurukiro tukuba gukira igoro mujumbe Krimangushine ora kinyane wa mushijo mututigi amwe na barabara takangwe rungura Mweti iria atarire igukia Livondo ni kumana na gwite sukari. Mheshimiwa Mweti baba ingi benu bomba kulia nata kurakarikire haraka. Mheshimiwa karajerwe wiratumiretwa ndiwo tuntu bakuza ndi mujumbe yake Mweti my relative. It's my first hand cousin pole chieto kiri mwekuru wa Mheshimiwa Livondo roito afidhi Mweti na nabawe bonde akwejo kwa mujumbe pando tuendelea kuthwa tuno chore bwakwi na uni demukuji ati Gideon Mweti ontorea na arari akuonoka koroki atomeria mitaratara ya kubangira mathiko kuma ugorobo bo micemani ya kubangira na kuborera mushija mututiki kethira gita na mbere mushija we Meru na Nairobi tuku ya kimya ijite na yone ya mise ya mututiki nteresia Nairobi na mathiko mushija we tuku ya Jumanne ijite twabanga ituthe twina kamiti ijiri imwe kethireri Meru Sports Club kwambiriria na arua rere kwethirere kuma thaa 11 Gwitwa Sagas irere along Thika Road wa kuruka Roosters mbere utira kinya Safari Park twina memorial service kazi ni senere gwitwa Life Celebration Family na Bishop Mulevi ili nara tena estate twithugania kwithwa twina mathiko ntuku ya Jumanne tukala twina mathiko Jumanne nara mundene jwawe gaitu area itawa Kagoma kwina kambao Antonio Njewe nkorokine borite barabari na ngono cia makinya ja mututiki ja mutore ja wau kabere kumenya narare akonoka na athererie tara mbere ya metho ja murungu ndiromba kiri antu baraba kuandika kiri mitandao na jau yang mieri iri thiri ithatu athania atwira warenda kuona antu nuntu baiye Mweti ura mukuru Mweti arari kiumbe gikero ntuonoki na ndina mare ari nuntu ndi pastor kanisa Bwana Mweti arandinga ira thimo koigwa kiromba twigitandene kinya last show to break it. If you have somebody who gossips when you see Mutua start, that gossip is taking you to hell. Amen. Mututiki Gideon Mweti iria Livondo uruka Thayo nkiripotera Nteto cia Weru betamure Gregory. Tugitigana na Nteto ni shingini ati munini wa minister wa Ngiru wa Uganda augite ati ajumbe kumandeni ya Djibouti magesha Kenya ruarua nikenda kuthingatira ruarie rwo na makenya kwa guchwa thoko ya mirandeni inu augite ajumbe mama Kenya no mwanka makinye Meru kuona kimera kiu kia mera mbere ya gukinyanira ngwataniro ya kibiashara ya mera na ndiguru inu Muthuri Murioki gatarerie
Ndio ngira yonete maafisa ba thirikari ne bakijeta ndene kaunti Meru nikina matekera mandu ya biashara batongetire Karanja Lawrence rwani munini wa minister wa biashara na David Osiani munini wa minister wa Iwanda na amana ambassador Peter Kaberia urari mwandiki mnene rwangine ro Iwanda na moroto jwao ni kwalite mandu ya biashara na imira mwanya mwanya ndene kaunti Meru bila biomba gutonya kiri mandu ya biashara iji akerire mandu amira munini wa minister nwe Karanja Lawrence awiti bakinyite njiguru Djibouti nikenda bategero miraidi ketwa kiona thoko ndauga mweri twitite atongire bakuma njiguru Djibouti nikenda kuja Kenya bakenda kurikiria mandu jege biashara iji na bakinya kathitine kama Meru kutegera kimera giki. Na tukaenda tukafanya mkutano na serikali ya Djibouti na tukawa na mipango ambayo bado inaendelea, kwa sababu ili kuanze kupeleka products nchi fulani lazima kuwe na maagano ama na agreement ambayo inatekelezwa. Na mwezi ujao, mwezi wa 8, tutakuwa na ujumbe kutoka Djibouti ambao utakuja kutembea hapa kufuatia hii safari ambayo tulikuwa nayo. Kwa hivyo hiyo ni kazi inaendelea na tunatumaini kuwa hivi karibuni hiyo soko itakuwa imefunguka. Amana bubu agwatho kwa Somali no itena mbere gushwana neo takagitagati kurwaja thinirero kimanthiguru ikethwe kirika. Mnajua tuko soko ile nyingine yetu kubwa ni nchi ya Somali. Bado serikali iko na mikakati ya kujaribu kuona vile tutasuluhisha the diplomatic law ambayo ikuweko na bado inaendelea, and it might be resolved very soon, but the Djibouti delegation itakuwa hapa na tunatumaini wakikuja tutawaleta mpaka Maua waone mahali miraa inatoka ili tuende kwenda the next level. Enda basi na Kaberia wakimera kemira no mugagitegero bwega na gikoro kikiwana kukiria ikethwa kigitikirika nthiguru ni cionthe onjori into bingi bithwa bithithitwe. Miraa yeni ochuirwa thoko, miraa ni kuthuranirwa mantu a thoko, lakini kintu kira kiatuma miraa obwo yuma ki thine ye kwithaira ni witana eka ingwe etana eka ingwa ni umikira standard. Woro weto kethira chumbi ni kwiye kuma nthingi ne karika Kenya nonto inae ina standard fulani. Wora tukwiya kethira kiria miraa no mwanka na into bibingi tukuria Meru biombe kwewa standard yo na hivyo nonto twina Kenya Bureau of Standards kenda baumbo kuria na uramirebu irio ukamatwa uramete mirebu irio pakwa uramirebu irio watwa ikari kenda yomba kwendeka nthi yonthe na yomba kwithire kintu kiwitikirika kitiko yukwa mwanya bikutho bikiambirwa na bingi gukirwa kumania mungano jwa mbeca jwa bilioni 3 ile mutongirwa mugongo Kenyatta itite. Rais Uhuru Kenyatta alitenga bilioni 3 ile inaitwa guarantee fund kusaidia wale wanaoanzisha viwanda ama wachuuzi na wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo hilo ndilo lengo letu. Tumekusanyika hapa ili tuhakikishe kwamba sisi sote tumetamka maono hiyo ya rais na kuutekeleza alivyoiona. Nkiripotera Weru TV mbitabo thuri Muriuki. Ukarigiti wanyamite kine Weru TV na njire ya mwanya augite gicire na mwankariu ni mwenge sako aki ikuruta wira aruga mbeca iria itengagirwa miraa ciumia 3 ya thirikari itumbite ukinyera arimi na nakuria CS munya gutariria utumiri wa mbia inu. Boniface Mongera na gutubachio na ntuba kuma kaunti Meru na kaunti ya Tharaka Nithi kwithirwa berera wakagitaga Karanja no ntuba thirikari Rais Uhuru Kenyatta kwithirwa ibatenga rutero kimaendeleo na kuga baigero munyinko jwa maendeleo kiri kaunti riba shigiritie ja kwangerekano Nyeri na Laikipia na Bonande arimi na biashara bamiriba shumiritine ende otendururu kinyemwe ekinyamira ene thai tugumia twina minister wa agriculture kuma kwetu kinya wetu yaire nwe mairi 3 ya maingi akiwa akwi obisine na nontu iwe munene wa agriculture akalilia accounts one inaambia chemira ira ciira wani cie nawa o bilioni mwaka cieta na kukarika na bobwega kwa mwaka 2019 mira tax and implementation committee kondwa mirandi mwanya nethiro ikiambire ndene kaunti Embu kaunti Tharaka Nithi kaunti Meru ya kuongerekana kunjo kwa boss wako kwa ikombi bya kwendere miraa endikagite nega nako mingi nere history kira gitigire akina kineweta isa kwe mwenge ira nene yontu muringene
na lare kinya cio imya ciari na completion period ya mwaka kinya contractor kwa ya ground ateya project ingi yonto project ya nara buri eroi ni areterendwa county ni aritire kithaka lakini bateya kuona na ata kwa karirwe kana kinya twirwa ni ata kwa karirwe project ire yo yabati ututetheria ku identify na ku separate miremiro ne meru na baratu na mbeu baratu kwenda mbeu tureka kwanda mbeu itina mwelekeo rokie jaunajo kimathimo njuri katuwe madam kananu ibo yano ntubo tuthwaniria lakini naituwete orende mutandao na yueto manto yamwe stakeholder bati tutibati oyaibairwa ya stakeholder key stakeholders to yaibairwa ke political platform itu ichie seria rerua ote murandi ote manto ya round signed pronouncement ote project ya nairotero barabara project lazima ibwedwe proposal chiete National Assembly kana Parliament kana County Assembly ichokonwe chi ibwethirwe public participation batu te manto ya tuamenya ya project hiyo lakini eketherero itunailaki bonge kemathino anite kemakokeawe kumane nongere kuboma kalika jana banini bari kwethira bagikiro mimba ni anto barea akubibachagamira anto beto kinya to asaga mea osaga ikureta kathutila kange mwiri tafadhali tutego mia iba ubongo aba wekira na mimba na rate eu na mira ene tukuthiria na ito alelie manto ya rombare ore mwanya naryo kemantu ya education bado tutwire kurea miraye kutumira miraye to kurea visi na miraye kuthira mantu ya thukite muno na kinya MP betu itwaberite ringe ibalelie mira sector area cietu cia mira na njira mwanya bakeya na basari no tutikwenda kwetu imantu ya tukarikirire teora katukwenda kuwa ana ibachokete cukuru na ana bachokete cukuru baraba koya na basari simwa betu ibatwalilie ringi na njira mwanya kenda tumba witethia ke report Nteto TV koma jake ngina kituba ke Nairobi mbita Boniface Mongera. Nteto ni shiingi seneta wa kaunti ya Machakos Kavindu Muthama na uriti ntereshe Mount Kenya na Rift Valley gucokia guko kithurano kia mwaka wa 2022 na gwitikiria Kalonzo Musyoka gutwika rais akiaria na ndiki Nteto Kavindu ariuga Kalonzo Musyoka na gwatire mbaru wathani wa mzee Moi Mwanga kunoka kwawe na nyumani arungamana Kibaki kagita kandu ya kithurano na kwogu ntere inocho chiri ni bateri gutigira Kalonzo Musyoka kanya ka rais ha Kenya. Kambani Stephen Kalonzo Musyoka kura zake zitakuwa landslide. Kule kwengine ndio tutaenda kuomba kura. Na pia ninajua watatupatia. Kwa sababu kama Central tumesimama na nyinyi sana. Kumbukeni wakati wa Kibaki. Kibaki yangeweza kutawala kama si mheshimiwa Kalonzo alimpatia MPs wake ili akatoshelesha ile namba ambao anatakana kuwa nayo kama president. Na tumesimama pia na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo ni wakati wenu Central murudishe mkono. Ni wakati wa Kalenjini warudishe mkono. Kumbukeni Kalonzo alisimama na nyinyi. Miaka 24 wakati Moi alikuwa president. Kalonzo alikuwa chini yake na kumsaliti. Kwa hivyo tunaomba makabila yale mengine yote, County 47 of Kenya, mtushike mkono Kalonzo aingie. Na kwa hivyo huyo tu ndio anaweza kuambia watu tumalize corruption na awe haiwezi kuhit back. Wale wengine hata akisimama hata akisema itamfuata na ita hit back.
Nteto shingi Minister wa Urimi Peter Munya augite thirikari cia kaunti tikuruta wira wao buria kubaterie kiri rwangi rwa urimi akiaria Arechuka University ba aguchemeni na arimi Munya ariuga urimi ni wira wa makaunti indi mirandi imingi kuthina mbere ni thirikari enene akiaria nawe mubunge wa Iara Mporo Abori uria makugendanite na CS Munya na menerete governor wa kaunti ni inu ya Tharakanithi maurutani megi urimi kira kiruthiritwo ndani ya University ya Chuka na gete wanarimi Mantere mwanya cha kaunti ya Tharakanithi mugeni wa gitijo ari minister wa urimi aga Kenya Peter Gatira Munya akiaria kiathoni ku mubunge wa gikaro gia East Africa Mporo Abori na meneretie governor wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki nunto bakumwira kotini nyuma ya Mporo kwaria miario ira kuringana na thitango inu na kwenyangiria Njuki rietwa, lakini nisiongee saini kwa sababu nimepelekwa kotini hapa Chuka na koti kafanyika usiku ya kwamba nisikanyange Chuka, ya kwamba nisiongee Chuka. Na ndaikirwe kotine ningabano Chuka. Kwa hiyo nitageta mtu Mporo ndageta. Wakaire Mporo na chokerete migambo enu iraetimite baire baba bakaigwa bari na nkinda no kotini. Twayokerie muntu twetethia mutenegoro. Kurora Njuki nekenda turumia okay. Areo ite mutenegoro mato ya chentia metho ya chentia nkeyo muraitha kathindegere ya mawo twetithia muteneguru egitari okinya ya mwera ou oramikire kotine kinyako wa ui kinyako wa koi kinyako wa kara no. Mporo amwe na waziri Munya ibakathiritie uruti wira bwa munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka bakiuga ati kuringana na bura atongeretie university no na kwagira kwegwa giti kia ugavana kithurano ni kinene kijite. Na asante sana bwana ngavana, sorry nimemuita ngavana huyu sorry nimeita Njoka mgavana, sorry wamesema no boto ovuo kanda mweta rietoreu nontubangogereko na profesa, si tumekubaliana hii mirandi yako misi hii university nikienda Amerika nakuta kama hii wedro taita Amerika ukanua yueta si profesa amefanya kazi. Profesa ni mwanaume ama si mwanaume? Kama kwenda kuonwa mbicha na bomiene abo kwenda kuonwa kerio na bronerwe. Munya na theterete uruti wira bwa Rais Uhuru Kenyatta kumania na matheta ati gutire wira thirikari yake ijigitwe ikirutira mu Kenya. Ile university kuona miako yoyo richu President Kibaki achumia kinyithia urumwe yaongela barabara kilomita ngadia na uchethulunga au area ya chenjia ukawa utemenya wemi umete ome, lakini kuona anto bakithulunga bakiwa otengwe uhuru wako rita tuwa mugala muue na haki yake fanya nini umpe. Na meneretie thirikari mbingi cha makaunti akiuga ati icho iremetwa igukiria urimi amwe na kwigua rwangi rwa urimi irwaretirwe kiri makaunti ara akuga magavana ibarekeretie thirikari nene wira ya kuthithia mbere mirandi ya gutethia murimi. Hii mambo yote tunafanya ni mambo ya county. Agriculture inasimamiwa na makaunti. Sisi ni kuchangia tu, tukiona kuna shinda na kaunti hazifanyi chochote tutafanya nini? Tunakuja hapo kuchangia na tukija tunapigiwa hata kelele. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Na riu gatuthirwe tuna kanya ga kunogoka banini utikathinwa kuningucoka na Nteto nkuruki. Kwa mianke mbingi biashara cia njira ichithirite kionekanaga gukuchiria antu baingi bobo bunde nuntu ba muturire kuma na gobura gukia antu bakathina mbere na guchwa mugate gukerukira biashara ino itokoromba batwi kinya twingwa nene betu banare wa county leba kwina mankinyaga itinare ga koromone twingwa to konsindwa soko mjinga nontu ithoko na members baba ingi turingi kuromba thirikari ibatwirite bombo tubwitheria temporary thoko iji kenda ikirwa chuma na wikirwe bati gutwika thoko ni kwithira clean. Thirikari tiumba gutantwo ukimiru kae bonanya
and emphasis yongwa kwendesignated market area kana nara kubangiri thoko kugatwika kwinontu endi taiji tutina thina mtu nacwe mugate jwawe na kuriana bawe. Mwandiki wetu wa Nteto Chris Nwanjeru nendete kumenya kaumo ka biashara ino na bure ithiaga na mbere na nikirirwo no ruro mwanya ara guti plan kwi thoko gutio gugetikirwa kwa thoko tuthoko tobaita inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Orengi nkugwatia wini tukithina mbere minista wa barabara James Macharia na abeto kiumia kimwe gutariria waki wa barabara ya Chuka kuthi mwanka kanwa kuthie mwanka kareni one nyuma ya kamiti ya bunge kwenda kumenya gitumi kia barabara ino kurunga magwa nkurukia miaka mugwanja bare mubunge wa Ekuru County ni ino augite ati barabara cia Nteresia Central iri yakwa na karugi muno indi ino yakitwo kilomita 6 aki kuma mwaka wa 2013. Boniface Mongera enachio Rere nario irio ukarigite thatu murungamiri akurundene kontethera kanithi jo Beatrice Nkatha gutuma minister ogendi na miaka jande James Macharia gukinya bunge gucokia kiuria kiawe niki barabara Chuka kanwa kareni etejanire tojo ithirikari ya Rais Uhuru Kenyatta. Bwana CS, surely the people of Tharaka Nithi County, they are really disappointed, and you know that this Chuka Kanwa Kareni Road, even the part that has been already been built, it has worn out. It's not there even. So not unless you start afresh. Roro na Modhori jamuitiria Nkatha na ikinyira kinya Thaa Imwe are mukabira. When I move around this country, Bwana CS, I see roads are being built every day. They are getting on well. Like the Muranga Nyeri Road, it started just the other day, and I know you are from Muranga. So, are you really, do you have any personal issue with the people of Tharaka Nithi County? Why is Muranga Road moving, and my road, which is 28 kilometers, and the other one 36 kilometers, cannot move? I passed here, Muranga, this morning when I was coming. Honorable Nyaga is just pissed off. And of course, when Honorable Nyaga is pissed off, it is not her, it is the constituents. Mene Minister Macharia na mwekire wirane bwa kiume kimwe kumuretera gicokio ethirwa ngwatanirwa Ngeretha kana European Union iri kweja na mbeca cia gwaka barabara ije ikethirwa ikenderea nyuma ya kandarasi ya mukandarasi urio kwithirwa irungi kwa January mwaka jojo. Okay, we understand the issues of the court. It takes time. But now this particular time when you have given the tender, a new one, and you have not been able to talk to the European Union who are here with us in Nairobi. It's taking too long. That is 8 months to discuss and see that if they are going to accept or not. By end of next week, can you furnish this committee with the response from European Union? Yes. Should it have come? Yes, we can. Whether negative or positive? Yes, we will. Then we can relate to Honorable Beatrice Nyaga. Barabara ejenio ni thirite tonyone twantu babaingi muno muno bakuma kaunti ya Tharaka Nithi kinyango gita kamwe ukarikana kinya minister James Macharia na ikinyitene ne kaunti ya Tharaka Nithi neta komite gore kuendelea. If there no objection is positive, then we've already prepared to advertise. All the documents are ready. Yes. We think we can advertise and have a contract on the ground in the next 30 days to 45 days. Barabara ingi era Mheshimiwa Nkatha kuthingatirite ntuku na roneshe kariga marimanti ere ekiro wirane ekethiro ithire gwakwa December mwaka jojo.
The contractor said that he is going to hand over the road last year in December, if you remember. That is when we were there, it was around September. So they said by December they are going to hand over the loan to the people of Tharaka Nithi County. But to date, there's nothing happening. It looks like that contractor requires some policing. That's how I see it here. We go there and we make sure we know this contractor, unless he's pushed, there will still be issues. So we shall go there once again. We shall monitor this date of December 2021 to make sure it's complete. It's only 7 kilometers remaining to make sure it's remaining. Oh my God. So we shall make sure it's completed. Na kwete unande barabara ijechuka kanwa kareni enjari nechengwatano rengereza ja European Union na bauga batenderea kunenkana mbeshe komithithia ithirikari Kenya na ndithiro chwantairenge na bauga bakethiro bakienderea gogeambirie na nande niwendo na wirigiro bunene kiri mheshimiwa Beatrice Nkatha na atumi barabara echuka kanwa karani ikethiro kiambire kwa Disemba mwaka jojo wategera ni karite miaka mugwanje etiaki area yake kilomita 6 nke report na Nteto TV kumaje karone bya bunge kenyina ngine kithoke Nairobi beta Boniface Mongera. Nteto ni chiingi atongoria makaunti Embu nimeumiriti kwareria mucemanio uria waruthikire Meru Jumamosi Ndiru makiuga ati mucemanio uyu utari wa kugwatanithia kirimara togu gutiba ita uraretire kagita baro Justin Muturi gutuika mwario wa Mount Kenya na atigane na Justin Muturi Martin Mugambi enachio kumania na mucemanio ra waruthiritwe University ya Kemuntu ya Jumamosi utongoretwe ipitagatira omunya ura no minister wa urimi aganthiguroni ya Kenya atongoria nkotho kuma kaunti ya Embu baugite batamenyithwa batamenya na kogu batakinya mucemanio ni uyu regwa ndeto icio ikiimbaro kana ibatie gutuika niguo irathie akorwa no kwetanire ndiana ciegua na ciegua mundu exactly ni turenda twekara tukakosotana baugite ibwega rira kuri na micemanio teno ya ngwatithanio atongoria bonthe kumora munene mwankora munini bakamenyithagua nuntu bonthe no abakaranagia bwega na karimatorani so ningiuria mucemanio uri ogetanwa wa United the Mount Kenya East, Mount Kenya West and the whole mountain ni wega wetito from the top leaders to the grassroots leaders. Kuruki baugite ibwega rukuurura rwagire kirimaniro gatumwa inde mbere buru atongoria ba Mount Kenya East kabambe beguja nebo bari bongwa tunyitene nigetha tutigae gwakorwa tukivenua ndeto ikiaririrwa nando mai bamwe ni matiagwa no mbere na tukanyitana twikire makionde east na west twagirwo kwamba kunyitana twi east nigetha tuvote gukorwa wana wandu wa west matige gwiciria na tutiandu kagitani wagakunwe mukaririte wa makansera batene ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi twenjere vasio miriti murethi augite bari gwata Justin Muturi mbaru hari ta mwaru akirimara na nkinya gwa kinya mwanka wa 2022 bamugwate mbaru hari ta mutongoru wa mugongo no ntugutire waro webumeria wa mbari ino akiendaga gitita giku Bwana Speaker Muturi na Muturi ni wetu na yetu kumugwata mbaru na niwetu gusapotia twika mwaliriria wetu wa Mount Kenya come 2022 councillors former councillors tinde na nkera ba ona ba Meru region ba Meru county na ba Isiolo tukaruta mucemanio tu ya mwatinde na tusapoti Muturi akiongera meriti augite minister wa urimi twepitagatira omunya na rwire gite kiongavano wa kaunti ya Meru inde natigane na gite kira banenkerete Muturi nuntu tayari munya no akurutira gite kia minister wa urimi nthiguruni ya Kenya wira munya gite kira kwanja tukwenda kumunenkera ni kiangavana nuntu ni akwenda gite kiangavana na akadurwa riu gite kingi agatuika ngavana atuike minister achoke atuike spokesman wa Mount Kenya hayali akithiria kansara kwa vi augite achiacha kabatige kwagira mutongori wa mugongo Uhuru Kenyatta Anthony nuntu nwagwore utongoria ninkinya kagita gaka ninkuona wega gintu kira giku ni kwagira president esima nuntu wadikirio na mugekuru tije kuga no ate mugundani na akuga Uhuru ataruta wega
wa muria ni mbiutu magugo uru ataruda wega ari ni aumenuke. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Matini Mugambi. Tukithina mbere mukrerigite wa kiama kia ODM kaunti ya Embu na reganite na Nteto ire ikwarua ati kiama kia Jubilee ni kugwatana na kia ODM ariuga ngwataniro iria iri bogatagati ga ciama ino ni kurutaniria wira bamwe endete kugwatanithia ciama. Kagitani okau na reganite na rwariro kuga ati Justin Muturi ni mwaria wa Mount Kenya na kuga ati mwaria wao uria maishi ni Uhuru Kenyatta rita mwanike muchiri gatariri. Ciama cia ODM na Jubilee ni igutwika kiama kimwe ni undu wa kwivariria ni undu wa kithurano kinene kia mwaka tuthiete. Moses Wamuru arauga ati mwe tukutuku icio irathie na mbere ati kiama kia ODM ni kirenda kuvunjwa na kia Jubilee kivunjwe kiage kiamba kimwe na kia ODM kiria thirikari no ti kuvunja ciama. Embu, Meru na Gikuyu kwa Muraspi akiuga ati uria Messi ariwa mwari aeke spokesman wa Embu County na nike spokesman wa Meru no wa Mount Kenya ngima nacio engi marageria Embu County acio mamenye ni kiroto mararota. Ni aragia miario ino ari mwena wa Runyenje baria kiama kia ODM gikurika Embu moke morie ite region ino yetu ya Embu na makoro makemenya ODM twi more than willing to accommodate vijana na women. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na mukarigite wa kiama kia DP kaunti ni ya Meru Peter Dubai na urite thirikari ya kaunti na thirikari enene gwisha muno na karugi na kubesha na utethi wa irio ntere cia tigania. Akiare Dubai augite ntere imingi cia tigania ciena yura muno ni igwitia utethi wa karugi. Kagitani okau Dubai na urite minister wa urimi Peter Munya gutuma kamiti ya kurutana akari montumegi njira imwanya cia kumba kumatetheria kumenya bu makaiga maketha mao ni kenda kwebana mpanga teno. Kutirenge buru ntura mwanya mundondo ndashatia ndiringe kale ukumira ati na mpoe muno kwenda ku report kwira Kenya yonthe tiania inampara otutokwaria unkuthwania kwambiriria lamine kwenda mamonka isiuru atoba inampara na inkuthwania yake ile kutaura bataketha kwa thirikari both the national government na county government ile bomba kutethia antu ba area kenda bona bya kuria no ringi wa kuria thirikari utethia untuku na kurinya minister wa urimi Kenya Munya na uri mutori wa untuku swira ntairathi inkuthwania area yetu twithe tukiona mpara anja twina minister wetu na bwiri kwa advise arimi bo bamba kurima bo sidoi bo bamba kwithira byakura bibakethete ba bieka kenda bietera batekethe twina para lakini thina nyingi kiri arimi betu babatiania kana balowa tigania bethaira byakura bibyo bailela ibyo byakura ibyo school fees ibyo bikabithi everything ende baketha biashara bakauma Nairobi bakaya bakaura byakura at a cheaper rate. Kwe kinya antobete ite kwanda thai bia iterengi ituile le boto mbote dua kenda antoba vaidio bombo food store bia kudabio kenda batekethe twina para miaka yonthe na itumikiawe kuria boni ati mpare yambirite kumbira antubare akuruma ture nene yambire kinya kuangaratania mathomo na thirikari ni weta kwithia kwina 100% transition lakini ana ban sign die bonthe batomba kuita thukuru anja batena bia kuria achiadi batomba kuona school fees batomba kuona kinyambi bya wikiada bakuria na ituweta miaka mingi sana antubatiania barenda roi kitha itu kuona roi tutethira twina mpare nkuluki bora bunge akuwa bomba kunyinya kurira impare yo kaita imbesira thirikari itengete muno kirinzu kimbe thina ntubare akuru kuona waisho kinyamature ne bora buongo bubatiritwe thirikari na project nyingi chumba utethia na betu kwina mbecha ichi ya Weso Fund, kwina kazi mutahani, kwina Youth Fund, mbecha uniwiri kuilelo iretwe area tigania West kenda youth betu bombo tetheka. Mbecha inua njamii
antu baingi ba senior citizen iba ukuimpara no tubatomba kuona kento kya kuria lakini mbecha ucia inua njambi ketha ni ukinya antu ba kurutia niako antu bomba bogetha bete de kaimpara u Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Mutetheria wa gavana wa Karasha wa kaunti ya Tharaka Nithi Mbaera gwana menerete mubango wa gavana Njuki wa kubesha na mathanduku kiri arutwa akiugaga ino ni njira ya kuhukuma aciari nontu wa ithurano cia mwaka wa 2022 akiaria mugao Ichenga augite ati mubango uyu wa Njuki Foundation ni withirite urungamite kwa ibinda ria miaka 3 na wa uchokerete mwaka omwe akimbere ya kithurano na riu ni ichuria imingi igururia uma wa Upolo Kabithi Katariri. Into winka ithirite gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki ariukitie murandi urari na uga kunenkera rito baraba kurukaga kigirio KCP mathanduku makuthi secondary murandi ura kuringana na ura gwari mwathikirira wa gavana wa Gukabere Samuel Mbaira wa bwana Mugo Ichenga augite no akweneria ntu nuntu mianga ni 3 waguruga mite na thaino na sokerete nuntu kithurano igikwiriritie antu Tharaka Nithi ti murigo gwanku Muthomi Njuki athugania na tigire mba murigo wanku bantu akaya kiyukia ria kenda na kurekanira ka excuse yako ikwa ina corona ya yerasia tiketuraga ku kwa we ni justify na kugerera antu mpempe mukwani wa batwira kubagerera abarikiria bwa gikwarekere kairwa ni kerenge urite na agenda akura akathurwa ndi ntiwitia kana kinya thirikari ya Njuki bakire ithagwa takana kamwe ukurukia budget te fair ukathi ukethira mbecha ira ciarukitwa wondi cia Tharaka iri 5 mbeca nicio nthe ciendinganire icio nini kiri mbeca inengeretwe wondi imwe ta magumoni wondi indi ukariwa ri ikofairness iri na ukariwa ri na MCS ba ukurukangia budget kariu na kirirwa ria rura rutwire kumumungwa iguru ria rotation Ichenga na tariritie wirana ni randu tugite tukaruta rotation maribonie mianke 5 chuka ibonie mianke 5 Tharaka no etu kutongere tu professor Kindiki ne itone mianke 5 antu baba kuwa rotation timbega inkwenda kubadirikania rotation itumika ande guru chionde no ndu wona gitike yonyi keuma America yeka Africa keuma Africa yekathi Europe wow no ndu baba gutumira wingi kwina ogikara gitakuma no ikagitani wa kwaringirite makuri seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Professor Kithurwa Kindiki aikiri kurura gikongoro kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ikiri kithurano tukuwata gwa tutena mtu qualified kurugamia togisasa wa ikiri kare chuka kana icoke mara no yo tukwenda kurugamia Kithurwa Kindiki no professor ni Tharaka Nithi ko we wiki thomo tuceria Kithuri professor we mutunga muntu kumya bantu maceria tukuceria Kithuri professor alo wewe mtu wena experience ya sasa tukucheria Kithurwa Kindiki seneta wa miaka 10 wewe mtu wiye networking ya thirikari Kithuri pioneer ndo majority Kithuri former deputy speaker you are a strong proponent of rotation you have what it takes and the Tharaka utigi into you to governor ni tutena kyo wewe kithomo twina ndo mwankwangiri chire na 22 ndenda gutwiga MCA mbuya kurutha mantu ki mathatu mama taruthawa mbere kureta tongoria bwa consort na kwaraniria na antu kwenda kureta utongoria butawichuba ni ugicenga ndininka mutongoria mama likuthi inoko ya mtu natwikia gitire kwa society ni ndenda kwa mbuyeta kureta utongoria bukareta contract na benefits cia biashara kiri common person nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka mbita wa Paul ogwa kabithe oringi tiga tonogoke banini Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novela E. The best of movies on TNT and BBO. Bea on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. Get yourself an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet at only 999 Kenya shillings or a satellite dish decoder plus 30 days free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings.
Raino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Hatuthie na mbere muskafu wa karasha wa kanitha ya Methodist Reverend Mesha Kakanake riu uria witute munene wa makanitha mamaruterero wa Mount Kenya na ameneretie wathani wa muskafu wa kanitha ino Reverend Joseph Ntombura akiuga ni ukugwithia kanitha. Kanake ariuria Ntombura kuromborekeri na kwerira akiuga na gwithite nkinyagia mirandi ya kanitha ino. Muthuri Muriuki na gutubachi kibinya. Angiro mora Methodist rwarutongeretwe ni Bishop Mesha Kakanake ni ruritie Bishop Nandi niwe Joseph Ntombura ethwa kirira na gucoka murengo ne jwao nikira bakuga kagutithio tongere ba Methodist uragute bati neni mukura kuroke Ntombura kimyaka kinyaki ministry imwano kwa wetekio kambuge atere irire tucoke tuthithie kanisera twendete na wetekirie mwathani akwonokie na gwirire mantu yonde yara tukindanirite na uwe miake uwe na nekuruka kana kenda ningo weta choka nonto nebo otho muno kuchoka nkorokio karawe kindoka thi na twingene na uwe come back my kuringana Kanake barugo kinyake thira bena biuria kikithomi Ntombura patena thinoke ja kwithwa kaidira choke kiribo whether wena kithomo kana otena kithomo whether skero chiaku ciotongeria ni kwendeka na ni kuuma gento kana ite kuuma come back nare ndi wetaniria na minister bara uthekanitwe nabo bamwe bare akue bange baikuraja nao ke akuibwa just in case okuruga roje muno na rwa itarukore no te kwenda urunywale ndu as gentlemen ndu odhiviatere uwe te kwenda kunywa roje ruwe bereo kanisa itaburuke yete na bere akwende ngogwera manto ya gutaka iya gutethia itincho kagita wakagita wira gote kwa utongirie shima ore ne kekemu egete vice chancellor kuma 2013 mugwanja oreja kengwa anto chokerwa okerwa ogwe no kwagira kanisa eshima okengwa ko ngoge otongire bro tuani ugeta nyuma miaka 5 ethirite twari na ritwa 13000 na ndi 3000 twinabo nai administration yeye to take office tukabotethia twerekanio tokaba Methodist Church na kinyabwe bugabo na bukirita ngogi nejukirie mwekuru wawe aetwa COO Conference Operations Officer na gitiku gitario bakire minute chietu cha conference 2020 iruga murena aronga mirara uga itukwenda kanya gaka kareo na intukwenda kuandika muntu na turenda kuandika woju no komba nkuruke bange bonde nkiripotera Weru TV mbita Muthuri Muriuki na mwakari na tumirima kajiraga kuma ithondia gukurukira mukudu mwanka muringene ni makumenerie MC wa wandi enu kwa barabara enu untu uria makuga noringithitie banene arutwa na kinyagia biashara ntere inu. Dennis Mugendi ena Nteto enu.
akari ntuleni ya ithundia wandini ya Kirangondu Igembe Central betherwa bari rugendone ruraja magita jonde bagikinya ntuleni ya Mukorene, Mwerene na Muringene. Gitumi kiri barabara iji ya ithundia gukinyira muthia antu aja wakunukiria mateta na joja rikiri MC wao Richard Gitari Vero batu enture yo onto bira atumandi buromya mwandishi wa bari katuonete batu mantu amanene batu tukiendo tura Muringene tutumbo tura itonga bia tubiena ngari githumba ona kinya ninde na yekwa endunte turao no nto bakwithirwa kumao kukuluka kwa charozi yao tutekuluka au mongo tura mukotho ni sinda batu tu ate itworira ukinyari tobe tu babeta msukuru makuri ndengere ya watu tulunga onje anje tu no to taura mwaka mulje andi na mite na makuba anto unikangete marwa bainge muno tene to ndi ni barabara batu bero Thaa Imwe na nyontu twa monkerie na twa mukulukia na turo mukulukia risandi otebwa twetherie no bukari kuma Muringa kuma yetuina kuitiao otebwa bisandi atwetheretie tu barabara ingi nacio cikionekanaga irinse keburu aria akari barazimikaga gutegera njira yonde gutethirwe kuri na ngari ingi ijite na bo baritumana kiri MCA acokere eite ngugi uria kwagirite uyagoleli barabara cietu cia ntura iteruguri fanuka kabisa itobalabala tununu atobwethiri itobalabala tununu endre itomuromba a expand barabara siethiro ciani kabisa barabara yotura ngari minyo kulugana. Dennis Mugendi, Weru TV, ntuleni ya ithundia wandini ya Kirangondu Igembe Central, County ya Meru. Kirimishethu Mukenya Call Flash Tundo ni wenchamba ya mashindano mangari mandhiguru ya Tanzania mwaka uyu. Magitethanagiria na team Disop Mairi Mama ni marachindire mishetho ino na mathaa mairi ndakingani mugwanja na sekondi 36 na gushinda mushindani wao wa Bakubi Karim Patel na Muganda Yasin Nasir. Jeremy Wahome uria urungamiritwe ni kambuni ya Safaricom kiri mubango wa FIA Rally Star program na rathiririe mashindano mama arikanya ni gatutano na gushinda Isa Amwari uria nawe urathiririe arikanya ni gatuthandatu. Mark Mandi uria nawe urari mubango ni uyu na ararikirie arikanya ni kai 13 marina mutetherie wawe Shamil Yusuf na ngari yao muthemba wa Ford Fiesta F3. Yes, hopefully get a good road position. So we have good road ahead of us. Hopefully start in the top 10 or something like that. But yeah, I don't know. I've never raced against some of these people before. I've never been on the stages, so not putting too much pressure on exactly where I have to start. But yeah, just keep the car in one piece, keep learning. We've got stages in the afternoon and more tomorrow. So again, an endurance rather than a sprint. We've just done the first free practice. Car feels okay, feels good. There's so much grip. I think we're on the right tire, so it should be okay. We're waiting to start the two stages. Na univo tukurekeria Nteto cia Weru Thaa Imwe ni wega nuntu kuna kanya na kurumira Nteto cietu. Nteto cingine ona cia Kenya 3:30 bitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio ni Purity Richard. Utikathino kununtu nyumenda kinge tukuracha ni mubango wa Gikaru na County na Karimi County.